Muthenya umwe tu thutha wa thirikari kwanirira ni yongereire kahinda ka ethari ngui a kuma Somalia aria mari kambi-ini ya Dadaab gucokio kwao, kambuni igiri cia uthuthuria ni cirutite maumirira ma meciria ma a Kenya uhoro-ini ucio. Kuringana na uthuthuria wa kambuni ya Ipsos, gicunji kia 69 kia a Kenya kirenda ethari ngui acio macokio kwao. Naguo uthuthuria wa kambuni ya Twaweza wonanitie ati gicunji kia 80% kia a Kenya onakio kirenda ethari ngui acio macokio kwao. Themanini ya Wakenya ambao tuliuliza wakasema kwamba Dadaab au hili kambi lifungwe na wakimbizi warejeshwe nyumbani kwao na wapatiwe usaidizi kutoka kwa nchi yao. Kambuni icio igiri ciitikaneirie ati gukorwo na ethari ngui acio guku bururi-ini ni kuraiga Kenya hatika-ini makiria ya gutharikirwo tondu kwahoteka itoi cia Al-Shabab cikoretwo cigibanga matharikira kambi-ini cia ethari ngui acio. Kambuni icio ningi ni cirekereirie meciria megie mbiraru cia Kenya KDF iria cikoretwo bururi-ini wa Somalia. Kuringana na uthuthuria wa kambuni ya Ipsos, gicunji kia 54 kia a Kenya kirenda KDF maume Somalia, no gicunji kia 44 kia a Kenya kirenda KDF matikaume Somalia, na kio gicunji kiemwe hari igana kia a Kenya matire maratua itua. Naguo uthuthuria wa kambuni ya Twaweza wonanitie ati gicunji kia 70 hari igana kia a Kenya marenda KDF maume Somalia, gicunji kia 26 hari igana kia a Kenya marauga KDF matikaume Somalia, na kio gicunji kia 4 hari igana matire maratua itua. Uthuthuria wa kambuni icio ugite KDF magirirwo gucoka Kenya na kurangira mihaka ya bururi handu ha kung'ethanira na Al-Shabab mari Somalia. Kwa hivyo hawa ni wale ambao walionelea kwamba KDF kweli wana uwezo wa kutulinda, lakini kuendelea kuwa katika taifa la Somalia, maoni yao yakawa kwamba warejeshwe nyumbani ili tuwe na usalama ndani ya Kenya na tuweze kupambana na hawa magaidi kutoka kwa mipaka yetu. Maya mokite oriri mbiraru cia Kenya KDF iria cikoretwo bururi-ini wa South Sudan cikoretwo cigicoka bururi-ini kurumirira watho wa President Uhuru Kenyatta. Maina wa Wairegi, Inooro TV.